factor ki ba determine lano ba min play ya ki college ki jami temanta kilami class ki kilami result jang ki class ki 12 science commerce but vocational menta katio kan mi ka result jang ka class 10 kan mi ka result jang class 12 arts te ondang layo ka result ondalami ka result kini but niru nila pengkrehi bakun no bangin le baknan bangin la ampli ya hisko kuma mene ya hiba ka vaccination ka day ka weni ki factor dan re kindon pat ki day ta factor de ka factor ka ba konstan tam ka bangit ha bang pet ka lamba na ka jingtu jang ki khna kam de ka kai ha kini ki system system te kaladon lade ka por ni bangin le ya ki school ki jangi khnang ba ki khna school ki yon le ban puli ta andrai ma bangila yo I ba ki don mistake ki bala play ya ki khna ya ki school ki jangki bangila yo iru katum ka statement jang u gularia doktor gularia bala statement ka por doktor jang ka aims ulay la omba kala de ka por ban sedang na ki primary ba secondary section te hendregi na le masukar na bangi ngiyo I hantam hakini ki stiyo tambalade baka case ka positive case ka kiu ban ya ka ba ya yo bakot badang yo unang ubon ban ya uba yo jingkot dai ta kadaw ngimpat la dan sim karai menin nilai iba kalar hiar biang tengah kramen skem la kadak ham stable katukat ni ngin la ban sedang ban ai ya direction lano anpli ya hisko te kumba kalau menta te ni ka sorkar kanra balano hakano kopor ya kata ngin sa pentek hakini sni namba yo harin situ yo ko bani penmi ya katu kasiki shabar institution tengi yo ba kade light ho percent kilate harin kata pat hado kini kisni ka markata kadila jandap shibna tado mentakasni kumbejing tip petni dalam bala plus 100% nam nak mentak ki kena school tiba lat palatnya ke atas ni shane te kalong ka very encouraging kalong ka ba I will say but na karmen skam ba kini gisni kan nang ki shushi dagani ka ba shim ni yo harin situ yo ko bani penmi ya katu kasiki shabar institution tengi yo ba kade light ho percent kilate harin kata pat hado kini kisni ka markata kadila jandap shibna tado mentakasni kumbejing tip petni dalam bala plus 100% nam nak mentak ki kena school tiba lat palatnya ke atas ni shane te kalong ka very encouraging kalong ka ba I will say but na karmen skam ba kini kisni kan nang ki shushi dagani ka ba shim ni